kandi kiboneka cy'abantu bateshwe izabo ahari imirwano. Hakaba ari benshi bakigaruka ko bavuga ati intambara hagati ya FARDC n'abo bari kumwe na M23 ituma abantu bati izabo bakaba impunzi mu gihugu cyabo. Nicyo kibazo cyo nticyumvikana. Tuvuge ko i Buraya hari imiryango myinshi mpuzamahanga mbese ifite gahunda zo gufasha, navuga icyo bita aide humanitaire, kandi basigaye basakuza ngo hari désastre humanitaire kubera ngo miliyoni z'Abanyecongo zavuye mu ngo zabo, zahunze ingo zabo, ubu ngubu ziri nk'impunzi mu gihugu cyabo, abadeplace. Ariko abantu bakwiye kumenya ko hari ntabwo ari situation ari imwe ahantu hose. Hari bamwe navuga ko b'umwihariko n'abantu bakubiswe n'iyo ntambara batashobora kuguma aho bari, koko bavuye mu ngo zabo aho bari batuye, ubu babaye impunzi mu gihugu cyabo. Ariko hari n'abandi birukanwa na FARDC uko bagiye basubira inyuma, kuko FARDC nabo ntibashaka ko haguma ahantu bo bataye, ahantu hazayoborwa na M23, ko M23 yahasangamo abaturage. So hari abantu benshi rero bagiye bashorana imbere yabo bahunga, ariko ku ngufu, ku tegeko, ko abo bantu bari bafite ubwoba bwa M23, ariko ahubwo bari bafite n'ubwoba bwo kwicwa na FARDC yo batabemera. Hakaba n'abandi rero, kuko aho twavugaga ni nkaho ari ibitero bya M23, ariko hari abandi, kuko ikibazo kindi gikomeye kitanavugwa, gikwiye no kuvugwa, nibyo byiza ko tubiganiraho, nuko abaturage bo nko muri za Masisi, Rucuru n'iki byose n'ahantu henshi, abaturage akenshi nibo babaye target y'imirwano cyangwa igihe ingabo za Congo zagabaga ibitero. Akenshi kugaba ibitero bagiye batera abaturage. Hari rero abantu navuga déplacés internes, nabo impunzi z'abantu, kandi babiciye intuza n'imitungo yabo, inka zabo. Abo bantu kuko muri Masisi barorora cyane, kwica inka zabo rero ku buryo abo bantu nabo bumva ko basigayeyo ko bakwicwa. So ni impunzi. Hari nizo jewe ubwanjye naciye muri biriya bice, nabonye za Bwiza n'iki byose, abo nabo ni benshi cyane, kandi abo ntabwo bavugwa, nta nubwo bafashwa n'iyo miryango ngo zitwa ko ari humanité zo gufasha abo bantu mu kaga. Akenshi kugeza n'ubu ngubu nabona ko abagerageza kubafasha gato ari M23. Hari abo ngabo bagiye bahunga imirwano, hari abandi bagiye ku ngufu za FARDC bakuye iwabo babajyana bo bahunga ibitero bya M23. Hari noneho abandi bari target y'abantu nka ba FDR n'ingabo za Congo. Hakaba rero n'icyo kibazo kindi cy'abantu batewe, kandi ari target, ari bo bashaka gutera nyine, urumva, kandi n'abaturage n'abavuga urunyarwanda, ikinyarwanda muri kiriya gice cya Congo, bagaterwa kubera ko ari abanyarwanda. Akenshi ni za milice cyangwa
nka Kodeko Iterabahema, nka FDLR, nk'abamayimayi bamwe na bamwe nabo batera abo bavuga urunyarwanda. So mbese navuga ko kategori ari izo ngizo, ariko abavugwa cyane cyane nabo bafashwe n'imiryango mpuzamahanga za Croix Rouge, za Médecins Sans Frontières, izo zose muzi, ariko hari benshi batanavugwamo akenshi, kandi navuga ko abatavugwamo kandi ari aba victime primaire et première y'intambara, kandi majorité n'abavuga ikinyarwanda.